We're back, of course. Kasalang kabitabo. Iti ingkam panagyan mo kada kayo iti Stasyon May. Iti 98.5 IFM Cauayan City. Iti Idol tayo nga FM. Pagtayo nga na po, iti Idol tayo nga Ilocano. Opo, ay siya mo mang pagkatan iti tronutan balong. Anyway, hanga si kami apo tinagapon na data Idol. No, dikit di trademark apo ti Stasyon data. And we also call you Idols. Ayan, iso nga natin. Idol tayo nga nag-text ko na. Kuya Kablaawa man, ti Torres family ken family Palermo. Iti Jaya Palerno atoy kuya. Joy Palerno atoy kuya. Iti barangay Lapugan Tumawini Isabela. And of course, good afternoon to my kumare Jennifer Florentino. Ayan. Hello, ano na? Hello, kung na naman. Siguro kaya natin halo-halo dati kumari. Kinakalamlam mi is. Evelyn Suke says here, hello, greetings. Happy New Year, kanyayo, mga idol. Shout out po sa Zapatero family. Advance Happy New Year and belated Merry Christmas. Watching from Quirino Province from Gretel Zapatero. Wow, kastaman. Very energetic. Tako mapalo. Dito talaga nga. Kasama akong ungat nga. Good afternoon, idol. Pakabla man kita. Inang kantatang ko nga agning dengag iti programa yo kan iti family Kawili iti family Pastor dita Villa Carmen Ramon Isabela ken Uncle Mario Pastor agpalain ka kuman Uncle advance happy new year to all idol ang paplayman na si Siwit kuya. It's me Angelo Agkawili iti Reina Mercedes International Airport and Manufacturing Corporation. Apo nagatidog ta adres. Hello. Good afternoon. Na dada ni Dr. Sonyo sige. Watching from Kuwait. Hello, Merry Christmas, Happy New Year from Mila Maranyon. Hello mga idol na yung Bangga Aldo Katawi. Shout out man idol watching from Malaysia. Ako kay kursunadak sa DJ nga kung pasok mo DJ balong right. Sige ka. Bawat buhay natin ay mahalaga. Okay, good afternoon. Wah, kaya kurso na ada nga trabaho. Okay, kaya nga ro, nagsublitan. Tigtigin mo ng sili, di ba? Sa mo ipahid sa sisiwit ko na na. Apo di, nagkasang nagapgasan datan. Ako, good afternoon ko na na. Pagkablao man kay Anal Pasugayam da ito. Shout out man karuwati family Antimano kan official. Family dita de Fon Quirino. Happy New Year karuba from Lebanon from Jesse Antimano. Shout out sa family ko sa Pinas. Ni Ate Angie dati ko na titatay. Dati message na. Di Hong Kong chapter ko na nansa. When adding Angie and the rest of the Hong Kong group. Ijilata group Cauayan chapter. FDDH chapter chat tayong kwata madimi masiputan no datuma. Oh, okay. Watching from Taif, Saudi. Ano mo? Arabia. Happy New Year po from Daniel Osorio. Taif ko na na. On Taif. Hanga ipa. Taif ko na ipa. Hello mga idol watching here in Malaysia. Kabalangon family Felipe Kilang Malyabo dyan sa San Mateo. God bless po from Geniel. Wow. Felipe. Good after. Auntie Rubia daw. Una na. Watching from Maui, Hawaii, USA, Karuba. Yes. Watching from Saudi, Dammam. Happy Sunday and Happy New Year kada tayo amin Mary Jane Polpol din. Idol, pa-request man, this is wait nga isala na giti Green Ladies dito Lapugan Tumawini Isabela. Thank you sir kunana. Din na matimpagkano sino isuna ay katay. Bagatalatan, pagton ta tinagan na. Itinagan na kat Filomena. Filomena. Hello to Jeffrey Pastor. Jeffrey. Biboya. Josie Krabahal. Biboya pa. Nelia Nord. Watching from USA. Tita Jennifer Florentino. Hello. Greetings. Happy New Year. Kanyayo mga idol from Evelyn Suge. Watching from Hong Kong. From Nancy Rodriguez. Manamit ni Ma'am Inocencia pa ini. Hello Ma'am Inocencia. Belated happy birthday kumare. Awan ti signal di kalman di jay kwae. Ginagkanta ami so nga na bati. Madiag send. Anyway, da kita adaan iti padak nga adaan iti awir na po nga bilit para kada kayo ditoy. Nagato di bilit ko nang tag 50 the African Lovebirds, the Cockatiel and the whatever, ano ba yung parots? Inakman tinukmaan, taabalbalay kuman. Paamwet, padakkelet, bilit ko, anaunye. Kaya iti barbaro nga technician tayo, good afternoon. Luda kay ti manggam
salamat ay sumipit nakaamama bitapin munagan na nangatati sisiwi na dati iso nga katian na danyo to'y naunget habilit ko to'y bilit ko to'y bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingal ken makaungat no masal gidyo tasyak lang di nakaamo. Watching from Vancouver ng Pangarabi, amin Happy New Year from March Liborio. Ano yung Bangalaw di Domingo yung mga idol. Happy Sunday to all and Happy New Year. Kada tayo amin dita. Muna ni Emma Fronda. Yes, sigrit ko man, the Blessed New Year, the family Eugenio Pascua, ken ore awan handa. Basta naragsakin, importante, awan ti dumteng nga sakit kada tayo. Amen. It's me, Jelyn Pascua. Tinakara San Guillermo Isabela purok lot kan raprod abu Diyos ko nagkasang agad nagtaltag nga tatay mapandita ayan nyo na po. Oh my God. Tayo man sisiwit mga brother tapos malak basit ko ni Peter Alodino. Yes, madariman na po, and in fact this is our Ilocano version of the song sisiwit nga ti kaya nasa wana po ti Ilocano kata Believe. Go ahead Jan Mark, continue. Inak man binisita sino kainak tay umok na ay nagitlog ti duwa ay nakaruti ragsak na nukurso na dayot bilit ko maaprusan na yagpakarak kayo. And my wife is also watching. Tapno maigaman maay-ayam yo to'y naungot abilit ko. To'y bilit ko and to'y bilit ko. Apa tabili mo? No agbalyo dunga itugtugot ko. Umingar ken makaunga masal gidyo tasyak lang tiin nakaamo to'y bilit ko to'y bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingar ken makaungat masal gidyo tasyak lang di nakaamo. Kuya patukar mo man jay arak isagot ko man kini kawel nga babaero iti bagong sikat. Shout out loves from BJ Tagodin. Day man atay kuma iti makaturog gaputa na puyat tamanan idarabiin. Great na kami manmanong dito'y Santa Cruz, Zambales from Junard Melanio. Zambales. Shout out po. Family ko from Cabulay. Family Domingo and Dauya. Advance Happy New Year po sa lahat. Adda nga taagding kanyata. Nukastoy nga agpapatay ta. Nagmaya talaga ta boses yung idol. May bagay kanyag launay jibilit nga agtayaba mga idol. Ken may sapay request ko man jibal si Apo agsa sa gudsud mo ti request nan baka mo ti agpa-burn kanya mi ti CD okay lang. Tanong mo kontento ka. Okay, anak ko na natin tayo. Sige, ipasahin tayo. Kan may sapay request ko, jibal sa ni tatang. Thanks ko na. It's me again, Prince Heart, si Yason of Baggaw. Kita man nakatadayo ngamin. Baggaw.
Bagao. Amom di Bagao. Oh. It's around 2 hours di 2 hours di to Gigaraw 2 or more. Tapos another 2 hours di Bagao. Ano nyo nga barangay iso na pa di Jayen. So ada yung nga talaga. Ano nga barangay ka din? Barangay Baybayog siguro da ito no Minante Uno kasi. Kawain ba dyan? Okay, Rom Ab ko na to. Shout out ng mga sir from Taiwan. Jin Her Company ko na naman. Kailiw ko man nga dinggan jay dinarlingkan kuya ko na naman. Ni ating Venus Fivimentarus Caspilian. Nga roda ay kat no si kakat kailiw mo nga dinggan kailiw mamat nga kantaan day so nga awan dodwa at tuyan abo iti sonata na poluan dinarlingkan para katikiti bakat nga napaay iti inagan ni ayat taubing mat ti kinaya na ngay nga rod agdosa ka nulang kumakurso na daka uray bakbaket ka nga amang uray kuman basta nga tanang ka ay kumaay kat nalabit dinarling ka aming pagselselosam gagayim kuing kapakibyangan kakabagyak kaap-apam naglaing kan no di kumaay kat dinarling kan kagikwaen nagtumet uray saan iturong mo iti pagayatam haanak bet nga agbabakit ken di takwartan jat tukumpet uray nga tananak abumaknang taawan di tak pagrasakan simple abiyag nga adut kapagayam day tatiin at kalikaguman. Pagal daw manong Jun aring GM. Advance Happy New Year watching from Cauayan. From Teresa Laconico. Wow, di ka laki di umay dating ato ti istasyon no. Dito ka malagayang Cauayan ading kuyan. Hello Kuya Idol. Datay ko nam amin at duwanan ay nasa anak meta anak daw dawat. Idi nakita nagsinustentuan nakas anak ngem. Idi pelang agduduaak. Idi kwan na malihukan. Isidir mon siyak nas daawan dandanin ana darling kan nagbababawi at kumatatan kagikwaen nagtumit uray saan iturong mo iti pagayatan kaanak met nga agbabakit ken titakwartan jat tukumpet uray nga tanhaanak abumagnang taawan ditat pagragsakan simple abiyag nga adut kapagayam imno regalwan na ka katiin nagkalikaguhan kaya mo tagi ko en nagtumit uray saan iturong mo iti pagayakan haanak met nga agbabakit ken di takwartan jak tukumpet uray nga tananak abumaknang taawan ditat pagragsakam simple abiyag nga adut kapagayam day tatiin at kalikaguman. Advance Happy New Year ating JM and Dad ko na ni basang Janren dali mo ni Janet dali iti Taiwan kini technician nga may isa na ganan ni Baldres Angelica Baldres. May dapat iti sa bali nga nagan na Angelica Ricafort. Dapat ka medyo nagapo di Spain pa iso nga natilawak na nga Angelica Ricafort. Hindi makapanunod. Spain mo nga men. Angelica Valdez siyempre. Dati nga champion iso na ti weightlifting ngem na abak umay ni ading Rowena Monjang. Iso na nga minti talagang napigsa nga bumagkat iti tros-tros. Uri tawa mo suna. Anyway, ni Vice President iti 4th Decade Hong Kong Chapter ni Jun Linian is also watching. Happy New Year, brother ko na together with si Kuya Jun yan. si Sato. Sige, yahin mo. Batiin mo siya ngayon. The way. Magandang hapon kuya. Kaya Jun.
Ani ading Adela mata, ni ading Ella, batiin mo raw siya ng The Way, Babalu, The Way ni Babalu. Sige, ma'am. Ano? Batiin mo si ading Ella. Pati siyak mabaltek. Nga dumngeg kanyayo, ha? Kura na ni Ate Ella. Ilocano ni Babalo? Wen amuna basit, ha? Ay, Nakasursuro, eh. Nagsusuruan naman. Diyan Ilocos, Ay, awo magaya. And of course, Kabsatron Sipagan of Boston, Massachusetts also watching. Thank you so much, Kabsat, for staying with us. And of course, I get the name. Nakaduma, ayatan kiti programa tayo. And of course, scholarship programs, courtesy of Fordic Duo Family, itikan ita is still going on, Apo. And pagyamanan tayo, kiti sponsors tayo. And kada kiti adan kano sa dati basit apong kahit mga ipakaamo. Kada kayo, no siya i-silent ko, maawatan na nalaing. Adang nga minabot libreng operasyon, iti puso. Kita mano puso, milyon tigatad na data. Kaya't ada tinag-PM kanya nga kabsat tayo kunana. No siya sinuman ti dati sa gumanit na ti puso, any kind of operation apo ay ket umay kay laeng when no textan da kami, tawagan da kami dito IFM ta si kami ti mga sikaso kada kayo for a free apo aming bayadan nyo kano apo kat free awanti bayadan nyo kanak kuma itila ang i-provide you is your plane ticket nga mapanjid Davao kasi di ka apo nga mapandag jay the doctors from USA. Wow. Bunch of doctors talagang aduda nga mga sikaso. Any kind of heart ailments apo, pero lang di heart transfer. Basta any kind of operation ti puso. Mabalindang accommodate. Ano naman nagay klase ti operation ti puso? DJ bypass operation. Wala, dyan. Damot iti makong ko ng bypass, bypass, overpass, underpass. Basta napass na eh. Jan Mark Pass. Sopass. Jan Mark Pass. Tor. Anyway, han apo nga angaw di jay. So, no si aso naman tayo mamuyot ang kasapulan na unay ken han nakabalan apo iti agpa-opera ti puso talaga nga nangina. That will cost you $1 million nga kanada. $1 million. Million. Yes, according to my source. $1 million. Masapul mo data for any surgery. Surgery, not just an operation. It's a surgery. Pakabalaw man kadagiti kabalay ko ang kanya-kanyang pwesto. Maturog, agpalpa, agboya, dalakay ko, junior, nat kinimadal ko Lourdes Lazaro. Para kasi metan dyan, bayagan na request ko ang kanta ni Engelbert, this is my song. Thank you. From Mama Alice Lazaro. This is my song. Madiming nga piyesa kabsat katamo metilokano tayo. Apil-piliti mila sa paminsan ta King Lace nga 70s kami nga talaga. Love songs of 70s, not 60s. Good PM mga idol. Kabla ko man ti Pamilya Ruiz. Dito ay San Juan nga kanayin nga dingdinggag di programa yaw. Kanda kays ko jay. Bukal. Agor ka ikanta man sa baling Engelbert lang ini naman nga Alice. Tayo sumutin na nga bak iti kalman iti load. Iti na minsan iti load. Okay. Kaslama din na po yat. Kung naman natin, Jasmine. When, kayang-kaya. Talagamot nga isuti trabaho mi. And in fact, no bigat. Adda kami apo, DJ Excel, San Mateo. Daman ag-perform kami man DJN. Together with the Big Boy Gasoline Station. Di ka mo niya tikwan na the connections na nga duwa. But we'll be performing there for their Christmas party. And we'll be giving away lots of goodies. Yung ala porok tayo, the Christmas party. Adda, nagsulisit na nga rin kanya ka ng tita kiti 50 sachet. Iti gasoline nakasupot. Mante peso. Adda siguro nga kung matipakaamo ka data. Okay, alang ambet nga umasak-asak ta. Anyway, atay nag-request na this is my song naman ang okay, this is my song. Ikanta lang yun sa baling Engelbert and Tom Jones style kasjay. Okay, Manang Alice, for your listening pleasure. Pao, kita man. Di kang kantahan natin nga talaga. The old hometown looks the same as I stepped out from the train, and that's with me is my mama and papa. Down the road I look, and they're smiling, hair of gold
and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. Kakasih alam mo balik kasi touch ko na mo. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's an old tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of golden lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a guard and there's a sad old padre. Arm in arm we'll walk at daybreak again. I'll touch the green, green grass of home. Yeah. Yes, they all come to meet me in the shade of the old oak tree as the lane beneath the green, green grass of home. Ka, siyempre, nag-react ni bagat ko. Kuna na, bagay mo mo lakay. Kuna na, uwan ata, nag-remitak to tayo bagat. Diyos ko nga nag-remitak at takad na sayang ang kansyon ko para king ka. Anyway, good afternoon king ka and thank you so much sa panangurnos mo. Iti badbado, nagmayat nga kita. And a little things, apo nga mararami na kita asawa tayo, akit makayayo. Tatay nilukat tayo aparador ko talaga amat nga everything in its place nga kun Adam. A place for everything and everything in its place. So continue doing that bakat di ka sumsumbre kan topi sinatagor urnos galatan aginigligpet galatan di kam gamit tabalay. And that to Manang Florencia Bermudez Alonso of Hawaii. Ayan. Thank you so much for watching and for your Christmas present. Talaga amat nga naragsakan kami kini John Mark and the rest of our sponsors. Agsao ka mo balong baka kaya mo matigay ko mablao Ke maasara lang ganyan tatats ko lang tats inuli na pa Tanggar nilulutan ni dahil kape ko tuladam tats ko na tats ko na lalatan. Okay, magandang tanghali po. Pwede bang manawagan kung sino man po ang agurka? Mabalin tayo kadi nga agwa ag panawagan? Okay, at ati text message ito ikat ko na dapat kita agurka. May natop ko majitugtog. Sukatan jitugtog agurka. Ladies and gentlemen, ito yung portion iti panawagan portion. Okay, magandang tanghali po. Pwede po bang manawagan kung sino man po ang nakapulot sa isang wallet na black, as in wrong spelling, B-L-O-C ko na K ko na naman. Baka kulay black na naglalaman ng pera, mga ID at ATM. Lisensya na pagmamay-ari ni Marvin Joshua na taga-Minante Unot Purok 6. Mangyari pong ibalik-balik, pakibalik kahit hindi na yung pera, yung mahalagang bagay na lang po. Salamat po kunana. So once again, na sino man apo tinakapinot iti may isang nangisit nga wallet nga adaan iti kwarta. Nangisit na pitaka? Uwan, pitaka. Mapay, kaya mo kantaan, di pitaka. Nangisit nga pitaka. Kuya Deo, ikaw man timining na anya ka no, di nangisit nga pitaka. Kas na madin sa mo na dyan. Mabalin nga ungapan, di ka de. Amo, lata dita paano naman ta nabayagkan nga nakaraman. Nabayag mo nga ikang kansyon daitan.
Okay, once again Pakisubli lang nga po dito IFM. when ito ilatan IFM biro kinyo apati Kuya Deyo taag ako iso na ingana nasapa itidyo kanya na taag po ko tumalasuna kaya diyon tumamila mabibirukan. Siyempre off the duty na. Off the duty na. Anyway, we're just kidding. So sangkat ano yung ginagan natin para technician tayo ya. Anybody in the station? Dito istasyon. Ibato lang ako dito. Nagiti idol tayo. Ganda tayo. Ibato tayo dito. Nangisi nga pitaka. Kahit wag na raw yung pera ko na naiso nga dito nakapidot ay kit iduli mo takwartan ba amon kukumdatan. Basta lagi lisensya. Iso blame. ID. No babaeng ka mat ibati mo lang tatas ang wanan ti istasyon dito. Tapiduton mo lang tayo sa balay. Tapiduton mo lang sa balay. Akin na awan ti kwartan na kapag ano naman. Wana. Okay, nga ro, disublita di jay kwata di jay 5 minutes langan. So, commercial na di dyan, ha? Di, adda kami manan kat babaan iti sponsors tayo. Awan mo tinakasaw, awan mo tinakabil nga ikwatan. Adda, ni sir nga ko nga. Okay pa lang? Okay. Diyos ko, di bagbagang Bio-Synergy. Electric iron. Bio-Synergy, organic fertilizer, and of course, Agri. Liquid. Alipatan. Agri-Safe for liquid fertilizer. And of course, our very own board member, Fred V. Alili, and his son, Carl Jason Alili. And of course, Pacific Star International Recruitment Agency. Apo para, itinangtad iti first trip for two to Malaysia nga papremyo tayo sa jazz singing contest. Amo mayangan ni Paulo contest kat pinahay ni Beauty. Siyempre, di na mo kaya nga tiyagbalingan nagan Beauty contest. Okay, hey mga idol, naimbag ang tayo request ko man na Bersomel. Yun lang mga idol, thanks. And more power from James Lloyd Tolentino. And di kumpare, nag-message, Happy New Year, mga ading ko na nagayam ni Manang Florencita. Kung na ni Pare Ray, dati kayo skulan ni Bakat. Pakigreet man amin nga City Treasurers. Taga City. At Taga City Treasurers, LGU Santiago City. Tanako overtime da sa Jay Kumata awan. Sapay kuma. Makita ngamin. Sige. Sapay Kumata, awan ti otidan inton bigata, makaduwada mo at ti familyadan hanggang January 2 kunana. Ay expectarem pare ko ta siyempre panag-aalaman na itilisensyahan lang nga ito no bigat kin itatati overtime danto amok data aglalo ito no last day of filing of business permits amok nga adumanen iti January diba? Sa dantol agbayad dagitoy taxpayers ito no mauding aldaw iso nga umabot tumanin tirabiin. Anos lang basit. Ngarot anapay ti kunan na tabalong. And let's give them our last piece for our first hour. Ta siyempre Mabalin nag-request ka no? Kunan ni Big Fam. Mabalin. Okay, ag-request ka apo ta ipatukar to sa marunong nga DJ. Just kidding. John Mark, take it. Only of this world seem bright. So the electric pantasang mo. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do. And fill my heart with love for only you. Only you can make of this day in me. Sadam na ni Romar. For it's true, you are destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream
my one and only you. May nag-aapa ba? Ati titug tagi dyan. Only you can make all this change in me. For it's true. Proper phrasing. You are my destiny. Do not cut the notes like that. When you bangsa ng road, my head, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and all.